Ner malaken yam we kana dia de konti lianka roina gwaseme ka Nuer online TV channel. And the mandun shan kwasnyak malayanong roina gwaseme and wale shanka welbada ka pai baro ron kina dangro wide jan dangro wide dich. Bana jo me bana jaling. Jo banling gwaseme shitkamen shatain de shajanen. Jo shalat ka parliament gwadran and sha parliament chajalipton. Chaladan watch jingone to shop well the shika liu ray which kajuba banamandana neka bana jaling color dana chikanalat curry porridge chikananum bana jordana shalat bane connected content take a parliament ki kalwaga bor banamadan chikalat bane bana jaling bane kadwa badan chikalat kajendo gorkano de kan kuumɛ ki we South Sudan de kan jaka migwa lo de tari kana kore de ketel bana jo me bana jaling kaka mi jirama jirit gwaseme ka Nuer online TV channel kan kononiam gorjen wo gender channel der support der subscribe the notification bell der jatwan ko mi chatta lar mi shibaraj dare chwa mala shubekaji ko gwasa dan pailarich bana jo me ban je chu linkel ka jo dan en chajalat ke je jo shalat gwaseme ramadan en la rache ka kwilari ki also speaker ka parliament shega me shalinunu betur de bejanongia shega me gwas me mishanen take aero ajen shega dan la roke parliament jo mishalat ki ta en chalat machinated content la jingone jingone to shop kane wel di tinchili urei wikajuba manaka chaje reveal ke chajalat Chaladu nena ka kwiko telemedical support rei wechka juba ka South Sudan ka kwinentin kontin la jungone ki lawmaker neti kontin lat ka ngot rewi ka South Sudan chaladu ngo chine dangwel die chikeliu kaka she speaker jema nunu kumba shek and chanyo diana wen chaladu ngo neti shubko well die tela member of parliament ki MPs rewi ka South Sudan shika liu ke paengwan atu ka paengwan ron kina dangro jan dangro dongwan and paengwan ron kin dangro jan dangro dongwan jan gwasi dane tuk liadi and tuk rodeten ka jan gwasi makele benetama jane ten content liu ka jingone tin ka parliament cha jagno ka ne well die shika manaka o kana tele medical support ray wit ka South Sudan ki tele ka budget me share la ka kwidian chikala ngo ne jwatkin ka just de luanko de ka treat ke de ka realeka dondo ko tele support metere wika South Sudan kila ko medical support ke tele yo te jeke ken ni ko la jingone ko shapele ka bang atel yo jeken ka generation dang well die tatone shikeliu re which cha jo mo cha jalat gwas me ban ngaje no la parliament cha jalef ka shang wel bakel ka pay baro ron kin dang ro jan dang ro de diech ngai kono no walle shang wel badda ka pay baro ron kin dang ro jan dang ro de diech alo tena kam de kanin de shop kare wonta ma ka ler dan link kono gwas me jema nunu kumba jen ramadan en la speaker ka parliament je ramadan en kwen jo mene she added that even lawmakers who are supposed to help fix the system are now victims of the same system failure. Jo shalat gwas me generating content la jingone ba tin go ken ode kan South Sudan de kan nang gwan me gwa jene ba Canadian content tekatet ko bi South Sudan ba we jaka ja jo mo cha jalat jene na Kennedy T Pankien tin la lawmakery tin cha you can cha ga jiga wachi green mat ko bi kuumɛ ba be jegba ka do badan entele yo te jekan ka jen do badan jiken rale ka janono ko tel yo te jeka ki tele mu gwa mu le rode so jeno be te ka do balat mu bi yo be kula jeka ja jen shi contribute ba ka do badan en bis bi kuumɛ ba jeka ja cha jo mo cha jala chela den ko tele yo te jeka anetin kondi la jikume woni yo woni kan kanetin content wakaka ajenen tama shi kuumɛ cha jeka jen mishir kana mone shekul nyogo ladna point nunu ngo nena mi wunetin konti la law makar wakan kamiliukan lo kadwo mo tele ram ku support ray wika South Sudan tele yo to kam ga kete de kan kula dol wal keke ngai kona gwano bi South Sudan batere rika ko ne de tie kanetin konti de ngode ga las gosneken che jomo che jalat jana gore jen wo de ne ti de ga tweet ke de ga nang dol wal ke de bed jen morong ke de jari aleka ko de kan yoten kontin de ka kulo dol wal ka de kan kulo jek
jo me chikana ladno de na mo de jere aleka ko gorge jano biso Sudan bedlo gwa ki bete kamal de ne tine de kam yoken ka sha de limno dong de kaliu kan dial ko kan law makari la tok liuken antama ka jo lat ka gwa to mene goro de konte ka ngin murungtin jen mandan an chalat sheka shal ke nunu ka ta dan e wongwane ka je re wich ka so Sudan ngai konen wo shiang we jekalong jo diana bana nyoko mukwen kono gwasa me bana roacha ka mandana shalat gwasa me anona menen kon mo gwasa me netin konti la kwar ki civil society leader she ka national lawmaker she kan ga jogo no de yen budget de yen realeka budget dan en ba mal ba je non ka jere wi ka South Sudan la mala mo do badan in the free fair election de jalat ke je rewi ka South Sudan ke je ron kina dang rewi jandang rewi bakelen be ken gor ken no de ne dial de ken jalkel de naro den ling no chram kel mishale Edmund Yakani executive director charoitin and mishit kana mane ka do badan and dong de nawo mala ke je rewi ka South Sudan ke de mal de no ga je ki queen kwar de lat ke je ko dom gwa meterwal se jo mo che je kwen ala Edmund Yakani jen wudi kotoria ram kel kaniten kon tin la let ko mal ka te la roch chwal ke civil society activists no jen ramla kwar ke executive director of the community empowerment for progress organization che jo mala de wona ne gor jen ode ne de kon let ka parliament la MPs ke minister de kon let ke members of the parliament jana gor jano kan dial de kan man chala de kirmi yadi the president self kirmi yadi den wo de tin dial don gor jano bi mal ben ke de ga delat ka jok na ben go de netin kon tin la opposition party netin kon en chayen wona ka Dr. Machar de ka delon re yen ko de mal modera kulu go wonyam lat kan jom mishit kana mo shikala den wo ne antama South Sudan obdien kanetin kon la MPs tin kon pai parliament pai kan lep ko go kene ka en wo ngum bro de lat ke ko gore jen wo de mal der wo wonyam ke de ti dial de ka jaga peta long ko de mal der ben enyok ci queen kware ci tiaka long ci gorno dong de delayment de jelalat ci jomo ci jelat the president said that citizens need service, they don't need promise or word kira janeto she can la ji which ka South Sudan la ji which panken can she can read bang ke wo ba ka jogono benena malat me shabelat jenen tam cha jala nyok mo gor ke jeno ba jeling netin content re which kirma yadi ro jana ko kirma yadit kerun diala tiela la na kach be promise mo bang ba jelat telambo godda antama shaajane no raje long no bete malba no ka joga ne kon ka parliament no kane jayni ken ala ne kon lat ka ngode no peda rodun kano ngamal re wi ka South Sudan la da ngodi ala da kalet alo kane de dial de ga peda long ka do badande mal dara mal ben ka je ko kin me yadi chetin diala ngora by the way shagalat ka jodo diane chanyo kwen ngwase me wonene ane dialen content rewi ka South Sudan gorgi jeno de kan mal de kan anok of course mal na ka je tel ram log mal ban mal lu ka je kir me yadit ko kir kana negatin konen ko la kam yo tin kwano re kwa gal nak ko ngene no tama kor ngoda we kam we re dwan wore no la mal te ka rwada re wiki juba mi kon gwi kon ta dana te ka je but in reality mishala no ji parliament ka nyur ka gwi dob dande mal der ben ka je cha jek ko di gor konon we de Dr. Machar de jamalun de Dr. Machar der man dan lunga lerenda jalat ke kwimal ka teram logmal ko shi forever and go binatire kur la te ka gwas mo bi mal be ben gaja kamal che be ben mete opposition party te kan lwa yena ke te ka dwel yena gwam me sha ka lunten ajen mkwila nena tam pet kirma yadit ko de ne de kan mal pet ne konti la MPs ke parliament kene kon la members of the parliament tin pai parliament de pai kan 11 o de kan mal pedalong ko de mal de jenong de look mo de jamare aleka no and Dr. Machar mi ramba look no de jama look de men dan en che yar de jamare aleka chire wo men ngai kone Dr. Machar tela dwer me chalat ajenen ko ken wo ba jamalo ngeje antama che Dr. Machar je tenega president dio ko president wan to ngoda te loyena dore ki teka andaraw sares makanalo inten ngoda bagwe ke jeno ko koninten be ba jamalun enyo ngaje mando dien
ji Africa Union international community kana ji IGAD la intergovernmental authority in development ken dial shike biadan tama cha jodian charging of course let ken kapin ku ken kirma yadi ku kana pressure no amala be kirma yadi demanda bumbide ko ne de ti international community lakin tele ka power mo ni madonde ken kir jogono jin elun dakte ma char ka bom dung meteka lwang chi kana wonya wal batte me ge kirma yadi no muwe ku dakte ma char we ngot ka miwe terete jien kit we te kame jeng balet ka dakte ma char be ngaje no chi kuumɛ Sudan cha dagan wena mo chwa je gujalo la luar tama en wo Dr. Riek Machar terete jien no no shi luar ran a human being aram mo de treat it ka the human being okay ko mi cha tegari mu chi to gaje a chang aram lok Dr. Riek Macharun be ngaje no si weje mo cha we thɔth la we South Sudan so go ano de Dr. Machar de je delun ajen jo dana go de nyoga yekel please nyoga ne ko ken me jira me jidit ku subscribe ku notification bell ku je twan ku channel ku je support bi ataga mal ban jigale rien bye bye